Vidite, dame i gospoda, vidite, evo vam je mikrolada, to pomaže moru. Radimo kuglice, onda malo stavimo ovdje, još malo promiješamo, onda stavimo unutra. I onda to u čtelice, one su do mora i onda stave u more. I onda vam tako to pomaže moru. Mikrolada mjesi se ko luda, glede i mikroorganizama posvuda. To desert našem Jadranu stiže, pomoć sve je bliže. Nek nam se Jadran totalno plavi i danas s djecom i mikroladom slavi. Zahvaljujući suradnji sa Liburnijskim vodama, ovo je 7. akcija oplemenjivanja morske vode. Opatijski školarci obilježili su Svjetski dan voda bacanjem 14.000 kuglica sa efektivnim mikroorganizmima. Kuglice padaju na dno te počinju svoj proces bioremedijacije kojim se stvaraju ekološki i zdravi uvjeti za sva bića na tom području. Djeca i osviješteni odrasli doprinose procesu regeneracije mora primjenom prirodnih i najsitnijih životnih oblika koje nazivamo mikroorganizmima. Kugle sadrže otopinu sa 80 različitih vrsta mikroorganizama. U simbiozi aerobnih i anaerobnih mikroorganizama glavnu ulogu imaju fotosintetske bakterije i bakterije mliječnih kiselina. Ovu tehnologiju je prvi u svijetu prije 40 godina predstavio profesor Teruo Higa. Danas se primjenjuje u više od 140 zemalja. Čist zrak, voda i tlo uvjet su za zdrav život. U školi se uči i razgovara, ali zdravlje se gradi i djelovanjem, a u Opatiji ga podupiremo akcijama, dajući svoj doprinos u očuvanje naše planete i života.